Ćao. Ćao, dodi, baš i tamo kameru. Ćao. Te poželimo puno sreće u zajedničkom životu, zajedno sa njenim suprugom Mijom, da se vole, podržavaju i da paze jedno na drugo, a sve ostalo će doći, ako oni budu dobri, i sve ostalo će prema njima biti dobro. Još jednom, puno sreće, zdravlja i uspeha, želim vam porodica, uoča! Ćao! Jelena, sećam se kad sam došla u firmu, rekla sam da se udaješ i Cana je rekla da daš to da njoj bude bolje nego nama. Mi smo se slatko smejali, ali u stvari mislim da će biti sjajno i vidi se da se vas dvoje volite, da ste zaljubljeni i neko želim da se tako ostane do kraja života, a i posle. Je to lepo nešto. Dobrodošla u svijet udatih žena. Savjet jedne bivše udate žene u tom prelijepom zajedništvu koje treba da bude ispunjeno zaista sa puno priče, razumijevanja, slušanja jedno drugo. Zadrži sebe, onu svoju Jelenu koju si ponijela večeras iz svog roditeljskog doma, gaji i čuvaj tu djevojku i to dijete u duši koje zaista se tebi uvijek primijeti, bez obzira u kakvoj situaciji si se uvijek našla, bilo kod nas na poslu, bilo da je tvoj Mićko u pitanju, tvoj Iskra i David. Želim ti sve najljepše od ove večeri, pa nadalje zaista. I ako nečeg bude i ružno, vjeruj, znaš kako je meni nekad bio savjet, nemojte da vas jutro dočeka posvađame. Bilo što da se reši. Sve najljepše. Pa šta znam? Želim vam sve najlepše, šta znam, da budete dobri, pametni, da mnogo dece rodite i da kum bude dobar i da ovi klinci budu dobri i da sve bude lepo, šta znam. Želim mnogo sreće, da sve što sam ja doživjela lepo u životu i oni dožive i da budu fantastični. To im želim njihova Cana. Šta poželiti nekom ko ima sve, ko ima plan za budućnost, gurmane da u cilju dobu srca, pa samo to ne iskoristi. Evo, to